खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा थारैनो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि लादों। तामुलपुरनि उनाव दिनै गरेसरनि गरेसर जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव बिटिआर सरकारनिफ्राय DMIT हाबाफारि लादों। बा थाखोनिफ्राय लानानै 12 थाखोसिम फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै बिटिआर सरकारनिफ्राय DMIT हाबाफारिखौ 30 नं गरेसर बियाब आरो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव गरेसर जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों एजुकेशन एडभाइजर कमिटिनि एडभाइजर डॉक्टर रामानंद सिन्हाया। बिथांजों लोगोसे बाहागो लाबावदों बेंटल कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल डॉक्टर रन्जित कुमार नार्जारी आरो क'क्राझार कमार्स कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल डॉक्टर रत्नेश्वर देबनाथ बिथांमोनहा 28 जुननिफ्रायनो उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे बियाबाव मावफुंनायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि मोननै बियाबाव फोजोबना तामुलपुर जिल्लानि गरेसरावबो मावफुङो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव दिनै आरो गाबोन साननैनि हाबाफारिजों मावफुंगोन बिटिआर सरकारनि DMIT हाबाफारिखौ। बेनि उनाव चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बियाबाव खुंफुंगोनखौ फोरमायदों आरो बेनि गेजेरावनो डिग्री आरो PG फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय दाहाल मुंनि मोनसे इन्सुरेन्स राहाबो खालामनाय जागोन होनना फोरमायदों। BTC प्रधान माननीय प्रमोद बर' डांगरिया नेतृत्वत एडुकेशनत मानव सम्पद गढ़ार कारणे जी परिकल्पना लैसे तारे एटा परिकल्पना हल DMIT टेस्ट। BTC एरियार जिमान लड़ा छाली आछे क्लास 5 পৰা हायर सेकेंडारी 12 लै क्लास 12 लै जिखिनि स्टूडेंट आछे नियरली 7,39,103 नम्बर अफ स्टूडेंट आछे आमार एज पार रेकर्ड गोटेइखिनिये गोटेइखिनिके DMIT टेस्ट करा हबो। किन्तु आमार समयर अभावत प्लस मेन पावारो अलप कमर कारणे आमी जदिও समष्टि वाइज करिछु परवर्ती आमी नेक्स्ट स्टेपत आमी स्कुल वाइज जाम एटु आमी बारे बारे কৈ आছো जितु कथा। गतिके आमार BTC एरिया कोनो लड़ा छाली जाते डेप्राइभ নহয় हेखिनि आमी बिचारिछु। आरो याते कि हबो DMIT टेस्ट करार पिছত एटु एटा साइंटिफिक मेथड जितु आमेरिका आरो इंग्लैंडत चली आछे आमार भारतबर्षतो चली आछे किन्तु तात कमार्शियल सिस्टेमत चली आछे। किन्तु आमार प्रमोद बर सरकार नेतृत्वाधीन प्रमोद बर डांगरिया नेतृत्वत এই आमार जी सरकार चली आछे तेও एटु आमार अंचলৰ মানুহখিনি বৰ দুখীয়া গতিকে এইখিনি উপলব্ধি কৰি তেও গোটেইখিনি ফ্ৰী কৰিব দিছে কাৰো যাতে পইচা নালাগে। তো আমি ইতিমধ্যে গম পাইছিলো কিছুমান অঞ্চলত যদিও আমি নামটো ক'ব বিচৰা নাই তাতে কিছুমান দুষ্ট চক্ৰ গাৰ্জিয়ানৰ পৰা পইচা লৈছে 3,000 4,000 কৰি এইটোৰ নামতে আমাৰ টিমৰ লগৰ দ্বাৰা DMIT টেষ্ট কৰাই দিম বুলি। গতিকে আমি এইটো গম পোৱাৰ পিছত আমি লগে লগে DC জনাইছো অৱগত কৰিছো যাতে ইয়াৰ একশ্যন ল'ব লাগে। গতিকে এনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰৰ পাল্লাত যাতে আমাৰ BTC ৰাইজ যাতে নপৰে সেইটো আমি অনুৰোধ কৰিছো। আমি বিশেষকৈ আমি ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছো কাৰণ এইটো এটা বৰ কঠিন কাম এটা ইনোভেটিভ চিন্তাধাৰা। ইয়াৰ মাধ্যমে কি হ'ব DMIT টেষ্ট কৰাৰ পিছত যি ৰিপৰ্ট আহিব তাতে কোনোবা হয়তো ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বাই বাৰ্থ তেওঁলোকৰ যিটো কোৱালিটি আছে এইটো ধৰা পৰিব। তো সেইখিনি আমি এনালাইজ কৰাৰ পিছত এই ৰিপৰ্টখিনি আমি কলেজৰ অধ্যক্ষ বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী অধ্যক্ষ নাইবা হাই স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰৰ ওচৰত আমি ৰিপৰ্টবিলাক দি দিম যাতে গাৰ্জিয়ানে এই বস্তুটো পায়। যদি সম্ভৱ হয় আমাৰ টিমে গৈ তেওঁলোকৰ দ্বাৰা গাৰ্জিয়ানৰ ঘৰত পঠাই দিব। গতিকে নৰ্মেলি আমি দেখা পাওঁ ডাৰ্মাটোগ্ৰাফিক মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্ট টেষ্ট যিটো এই টেষ্টটো কি হয় টেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি অসুবিধা কাবাৰ হয়তো ভাল ৰিপৰ্ট নাহিবও পাৰে সেইখিনিৰ সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰমোদ বৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বাধীন আমাৰ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ আৰু যিমান সহযোগিতা প্ৰয়োজন আমি সেইখিনি সহযোগিতা কৰিম। এইটো হৈছে DMIT টেষ্টৰ কথা। কাৰণ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগে লগে কিছুমানে ভাবি লয় যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন দুটা লেটাৰ পালে তাক সায়েন্সত দিওঁ কিন্তু সায়েন্সত গৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাৰ পিছত হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত গৈ ফেইলো কৰে যিখিনি আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে কিহৰ কাৰণে ফেইল কৰে সেই এনালাইচিছটো আমি আগতীয়াকৈ এতিয়া কৰিম। গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে যিখিনি খৰচা বা কিবা হয় গোটেই প্ৰমোদ বৰ চৰকাৰে বিয়াৰ কৰি আছে। গতিকে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথম পদক্ষেপ এইটো। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ডিগ্ৰী পঢ়ে বিশেষকৈ কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰায় 54,000 সামথিং আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এটা আমি স্কিম আমি ইলেকশ্যনৰ আগতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব গৈ আছোঁ।
এইটো হ'ল দাহাল এটা আঁচনি, গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ, দাহাল গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ, যাৰ মাধ্যমে প্ৰত্যেকটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে 5 লাখ টকাকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব। যদি কিবা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হয়, কিবা কাৰণে হেল্থ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, মেজৰ হেল্থ প্ৰব্লেম হ'ল, তেতিয়া এইখিনি 5 লাখ টকাকৈ পাব। গতিকে এইখিনি হৈছে আমি 15 আগষ্টৰ আগত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত আমি এইটো চেণ্ট্ৰেলি অৰ্গেনাইজ কৰিম। তাত আমাৰ BTC প্ৰধান মাননীয় প্ৰবোধ বড়ো ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব, তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিব। আশা কৰিছোঁ এইবিলাক প্ৰজেক্টৰ মাধ্যমে আমাৰ BTC অঞ্চলৰ যিবিলাক দুখীয়া মানুহ, বিশেষকৈ গাৰ্জিয়ান, তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব। আমি এতিয়ালৈকে আমি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিলোঁ। তো ইয়াৰ পিছত ওদালগুৰিৰ পিছত আমি আহিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট চালবাৰীত কৰিলোঁ, মুছলপুৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি কোনটো কৰিলোঁ, তামোলপুৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি 2টা সমষ্টি লগাই দিছে আমাৰ IS এ। তাৰপিছত আমি আজি এই গুৰেশ্বৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, ইমান ষ্টুডেণ্ট, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে ক'লে তেওঁৰ স্কুলতে 1400 ষ্টুডেণ্ট। গতিকে ইমান ষ্টুডেণ্ট আমি সম্ভৱেই নহয়। গতিকে আমি এতিয়া স্কুল ৱাইজ যোৱাটো আমাৰ একদম চিৰধাৰ্য, এইটো খাটাং। আমি গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰাম শেষ কৰাৰ পিছত, কাৰণ আমাৰ এইটো প্ৰগ্ৰাম কেতিয়াও বন্ধ নহয়, এইটো চৰকাৰী আঁচনি। তো গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ পিছত তেওঁ আমাক আৰু কিছুমান ছাজেশ্যন দিছে, যিটো আমি আজি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰাওঁ। কাৰণ আমাৰ BTC অঞ্চল নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু হ'ল মানৱ সম্পদ গঢ়া। এই মানৱ সম্পদ গঢ়োতে যোনে যাৰ অৱদান আছে, তেওঁৱে ঈশ্বৰৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰবোধ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁ যিটো চিন্তা কৰিছে, চিন্তাধাৰা, আৰু তেওঁ আমাৰ ইয়াতে 26টা জনগোষ্ঠী যে আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিছে, এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য বড়োজ। তো চিন্তাটো কি কৰিছে যে আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত যে জনজাতি মানুহবোৰৰ টেক্স এক্সেম্পশ্যন হয়। তো আমি কৈছিলোঁ যে অজনজাতি মানুহ, ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা ইয়াতে থাকে, তেওঁলোকৰ টেক্সটো কেনেকৈ ৰেহাই কৰা যায়। ইতিমধ্যে তেওঁ আমাৰ BTC এৰিয়াটো, আমিতো ৰাজ্যই বিচাৰিছিলোঁ, যিহেতু ৰাজ্যৰ প্ৰস্তাৱটো আপাতত স্থগিত ৰাখি আমি উন্নয়নৰ কামত লাগিছোঁ। তো গতিকে তেওঁ চিন্তা কৰিছে কি, আমাৰ বড়োলেণ্ড এৰিয়াটো, অঞ্চলটো যিহেতু স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন আকাৰে যদি ডিক্লেয়াৰ হয়, আমি আশা কৰিছোঁ ইলেকশ্যনৰ পিছত বোলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে, সম্ভাৱনাই বেছি আছে। তো গতিকে এইখিনি তেওঁ পদক্ষেপ লৈছে। তো ইকনমিক জ'ন যদি ডিক্লেয়াৰ হয়, যিটো কয় চেছ বুলি কয়, তেতিয়া আমাৰ ইয়াত থকা নন বড়ো মানুহখিনিৰ, মানে অজনজাতি মানুহখিনিৰ, নন বড়ো নহয়, নন ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ বিশেষকৈ উপকৃত হ'ব। এটলিষ্ট 50% টেক্স এক্সেম্পশ্যন হ'ব। আৰু বিশেষকৈ উপকৃত হ'ব বিজনেছমেন যিবিলাক আছে, কাৰণ ইয়াতে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিজনেছ কৰিবলৈ আহিব, কাৰণ তেওঁলোকৰতো মেক্সিমাম টেক্স ৰেহাই হ'ব। এইটো হৈছে ইকনমিক স্পেচিয়েল জ'নৰ ডিক্লাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত এইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তেওঁক আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, ছাৰ আপুনিতো এতিয়া 2000 মান শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট দিলে, তাৰপিছত আৰু 2000-3000 মান এপইণ্টমেণ্ট দি আছে আপুনি ইলেকশ্যনৰ আগত। যদিও আপোনাৰ ওপৰত অসম চৰকাৰ আছে, অসম চৰকাৰে মাজে মাজে অলপ হেৰি হয়। গতিকে ইমান এপইণ্টমেণ্ট দিলে আমি আৰু এটা প্ৰস্তাৱ দিম, লগে লগে তেওঁ সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিম বুলি। প্ৰস্তাৱটো কি আছিলে যে যিবিলাক টেলেণ্ট হৈ পেলাই চাকৰি পায়, সেই লোকৰ কথাটো বেলেগ। কিছুমান ঘৰত একেবাৰে চৰকাৰী চাকৰি নাই, গতিকে প্ৰত্যেকটা ঘৰত একেবাৰে 26টা জনগোষ্ঠী যিটো আছে, কাৰণ আমাৰ ইয়াতে আছে প্ৰথম মেজৰিটি হ'ল বড়ো, ইয়াৰ পিছত আছে মুছলিম, তাৰপিছত আদিবাসী, বেংগলী, অসমীয়া, এইবিলাকৰ গোটেই জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত যাতে প্ৰত্যেকটা পৰিয়ালত এটা এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰে, এইখিনি তেওঁ সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিম বুলি কৈছে। গতিকে মই এই মহান নেতাজনক মই ঈশ্বৰৰ তাত প্ৰাৰ্থনা কৰি দিছোঁ, তেওঁ দীৰ্ঘজীৱী হওক। কাৰণ আমি এতিয়া যি আমাৰ পৰিৱেশ, যিটো শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বড়োলেণ্ডত, তেওঁৰ অৱদান যথেষ্ট। লগে লগে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ অৱদান যথেষ্ট। তেওঁ জনজাতি মানুহৰ বন্ধু, প্ৰকৃত বন্ধু বুলি মই ভাবোঁ। আৰু কাৰণ তেওঁ মানুহৰ সমস্যাবোৰ চাবলৈ আহে, কি সমস্যা হৈছে, পৰিৱেশটো কি। আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যেতিয়া আহে, তেওঁ ইয়াৰে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো চাই, ডেভেলপমেণ্টটো চাই থাকে। তেওঁ কোনো আমাৰ ইয়াতে ৰাজনীতি কৰাৰ তেওঁ কোনো ইচ্ছা নাই, এইখিনি মই জানো, কাৰণ তেখেতক মই কটন কলেজৰ পৰাই মই চিনি পাওঁ। তো গতিকে মই ভাবোঁ যে এই মহান দুইজন নেতা গতিকে দীৰ্ঘজীৱী হওক। কাৰণ মই কেইদিনমান আগতো কৈছিলোঁ যে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 2033-ত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, মোৰ এইটো আশা দেই। কিন্তু আমাৰ BTC ৰাইজে
আশা কৰিছে তেওঁৰ নিচিনা মানুহ এজন ভাৰতৰ যদি একবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় আমি বহুত উপকৃত হ'ম। তো গতিকে এইখিনি হৈছে মেইন কথা। আৰু কিবা ক'ব লগা আছে আপোনালোকে সোধক। প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক মেছেজ দিছিলোঁ, অৱশ্যে তেওঁ টেক্সটটো ৰিচিভ কৰা নাই। তো আমাৰ ইয়াতে গুৰাচৰ এই অঞ্চলত এইখন স্কুলৰ এতিয়া ৩-৪খন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম আছে। আমি 2025ত এনি হাও BTCৰ পৰা হ'লেও এইটো টেক আপ কৰাৰ 2026ত BTC চৰকাৰে হ'লেও এওঁলোকৰ হেৰিটো টেক আপ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক প্ৰস্তাৱ দিম। আৰু বিশেষকৈ এই গুৰাচৰ অঞ্চলৰ যিটো আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম সেইটো হ'ব লাগে, কাৰণ বহুদিন চাফাৰাৰ কৰিছে। গতিকে মই আজি এইটো ঘোষণা কৰিছোঁ। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে, মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব। গতিকে এইখিনি হৈছে কথাটো। আৰু এতিয়া বড়োত অলপ আচ্ছা, दाखालि जोङो तामुलपुर समस्तिनि उनाव जोङो दा बे गरेस्वराव जोङो हाबफैबाय। दा दिनै आरो गाबोन बे साननै प्रग्राम बेवहाय जागोन हाबाफारि। आरो जोंनि जे शिड्युल बादियै जोङो बे बाक्सा आरो तामुलपुर बे डिस्ट्रिक्ट मोननैनि उनाव जोबनायनि उनाव जोङो चिराङाव हाबसिगोन। जों बे DMAT टेस्ट जे डार्माट'ग्राफिक माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट होननाय जि टेस्टनि दारै जोंनि जे देरबोनाय जोंनि बे सोलोंसाफोरखौ स्टुडेन्टसफोरनि जि भबिष्यत बिसोरनि जे उन जिबनाव जे माब्रै फरायनाया गाहाम जागोन, बबे कर्सखौ लानानै फरायोब्ला साबसिन जागोन, नैबेफोरखौ जोङो बे डार्माट'ग्राफिक माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट होननाय बे DMAT टेस्टनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनथिनो हागोन। थ' बेनिखायनो बेयो जथेस्थ' जोंनि थाखाय गोनांथार होननानै जों सानदों। दा बेनिखायनो मानगोनां जोंनि जे बे BTCनि चिफ मानगोनां जोंनि प्रमोद बड़ो बिथाङा बे जि स्किम बे हाबाफारिखौ बियो लादों आरो जोंखौ दैथायहरदों जे जोंनि बे BTR ओनसोलाव थानाय गासैबो सोलोंसाफोरखौ माने जे जाहाथे जों मोजाङै गाइड होलांनो हायो सोलोंथाइनि बेलायाव। थ' बेनिखायनो जोंनो बे बिबान होनायलाय जों बेखौ जोंनि जे BTR ओनसोलाव थानाय जे मोनबा जे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे गासैबो फरायसालि आरो जों फरायसालिमाफ्राव थांनानै स्कुल कलेजफ्राव थांनानै जे बे DMAT टेस्टखौ जों खालायहैनानै जेन जोंनि गथ'फोरखौ जेन मोजाङै इयुन जिबनाव आरो साबसिनै फरायनायाव सोलोंथाइनि बेलायाव गुन गोनां जों खालायनो हायो, बेखौ थांखि लानानै बेखौ खालायनाय जादों। थ' बेनिखायनो जों सानदों जे थारैनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गार्जेनफ्रा थारैनो बेखौ एसे बुजिनो हाबाय होननानै जों सानो। मानो होनोब्ला जोंनि बे गासैबो स्कुल कलेजफ्राव जेसेबां जायगायाव जों सेन्टार खालायदों बेवहाय गोबांथार माने सोलोंसाफोरजों लोगोसे स्टुडेन्टसफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे बिमा बिफा गार्जेनफ्रा फैफादों। आरो बे थारैनो जोबोद मोनसे रंजाथाव बाथ्रा, बाख्नायथाव बाथ्रा। आरो बेनि गेजेरजों जोङो थारैनो जोंनि जे गथ'फ्रा जे ओरैनो जोङो सरासनस्रायै जोङो मेट्रिकफ्राव मोजां रिजाल्ट खालायोबा जोङो साइन्सफ्राव बा कमार्सआव थांथारनांगौ बेखौ होननानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा लुबैयो, इन्जिनियार फरायथारनांगौ, डक्टर फरायथारनांगौ होननानै। नाथाय गुबैयै बेनिफ्राय जोनोमनिफ्राय फैनाय जे बिनि जे ब्रेन, बिनि जे केपासिटि हयथ' बेबादि थाङाबो जानो हागौ, जायनि थाखाय गोबां समाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा माने फरायनायनि गेजेराव आदा सुदा जानानै माने मोजाङै साक्सेस जायैखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे बेबादि जे आदा सुदा फरायनाया जोंनियाव जेन थालिया, जोंनि समाजफ्राव जेन थारैनो जायफ्रा माने गुबैयै इन्जिनियारिं फरायनो बेहा मा होनो जोनोमनिफ्राय फैनाय केपासिटि आरो सोरबाबा जुदि मेडिकेल लाइनाव फरायनायनि जुदि बे जोंनि DMAT टेस्टनि गेजेरजों जुदि मोनथियोब्ला जे बेहा बेबादि केपासिटिया दं, सोरबा गथ'हा जुदि गेलेनायनि केपासिटि दङ, सोरबाबा माने मेथाइ मोजां खननायनि केपासिटि दं, बेबादि जुदि बे DMAT टेस्टनि गेजेरजों जुदि मोनथियोब्ला बेखौ थारैनो गुबै लामाजों जों दैदेनलांनो हागोन। जोङो बेबादि जुदि थाङोब्ला निस्सय जोंनि जे समाजावहाय देरबोनाय जोंनि जे बे गथ' गथायफ्रा, जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा थारैनो मोजां मोनसे गुन गोनां माने जे सोलोंथाइ बेखौ लानो हागोन। आरो जोङो फैगौ बोसोर बा 6 बोसोर बा 10 बोसोरसोनि गेजेराव जोंनि ओनसोलनि जे सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइया जथेस्थ' गोजौआव थांगोन होननानै जों फोथायदों। आरो दा बेनिखायनो जोंनि बे गभर्नमेन्टआ फ्रि माने खुनु बेसेन नाङालासे माने बे टेस्टखौ, जुदिও बे एसे कस्टलि टेस्टआ, बेखौ माने जोंनि मानगोनां प्रमोद बड़ो सरकारा माने बेखौहाय बिबानखौ लादों। आरो जोंनो खालि जोंनि गेजेराव आरोबाव बेजों लोगोसे जे ग्रुप इन्सुरेन्स मोनसे हेल्थ इन्सुरेन्स खालायनो थाखाय मोनसे आरोबाव दाहाल स्किम लादों। बे गासै जोंनि डिग्रियाव फरायनाय आरो मास्टार डिग्रि फरायनाय गासैबो कर्सनि
स्ट्रीमनि जेसेबां डिग्री आरो बेनो मास्टार डिग्री फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ बेखौ माने जोङो ग्रुप इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्स जों खालायगोन दा बे जाबाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बेखौ लानाय जाबाय बेवहायबो खुनु जोंनि स्टुडेन्टफ्रा फैसा होनाङा बेखौ सरकारानो होगोन तो बेनिखायनो 5 लाखनि जि स्किम बे हेल्थ इन्सुरेन्स स्किमखौ गोब्राबथार मोनसे बेमारफोर जुदि जानांगौब्ला बेवहायबो मोनगोन आरो सोरबाबा जुदि एक्सिडेन्टफोर जायोब्ला बेवहायबो मोनगोन आरो जुदि सोरबा महाबा एक्सिडेन्ट फोर जानानै जुदि थैनानै थाङोब्ला बेवहायबो न'नि मानसिफ्रा बे मा होनो 5 लाख थाखाखौ माने अनसुंथाइ मोनगोन माने इन्सुरेन्स स्किमनिफ्राय तो बेफोरबादि माने मोजांथार स्किमफोरखौ लानायखाय जोङो दा गासैबो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि मानसिफोरनो जोङो बेफोरखौ माने खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जों गिदिंबाय दङ टीम लानानै आरो माबा सोंनो दं मोनसे स्किमखौ सानगासिनो दङ दा बेनो स्पेशल इक'नमिक जन जों बर' आरो ट्राइबेलफोरनि अनगायैबो गुबुन नन ट्राइबेल मानसिफ्राबो जाहाथे माखासे बे जे माने टेक्स एग्जाम्पसन नि बेलायावहाय जेन मुलाम्फा जायो दा बिसेसकै बे जायफ्रा माने दा जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव दाबो माने बिजनेसाव दाबो दावगानो हायाखै गोबां इन्डास्ट्रिफोर फेक्ट्रिफोर खुलिनांगौ दङ दा माखासे टेक्सफोरनि प्रब्लेमनि थाखाय बेफोरखौ खुलिनो हाया दा बेनिखायनो जाहाथे ट्राइबेल नन ट्राइबेल गासैबो मानसिफ्रा जेन बेबादि मोनसे इन्डास्ट्रि फिसा इन्डास्ट्रि फेक्ट्रिफोर खुलिनानै बिजनेसफोर खालायनानै जुदि बेबादि दावगालांनो हायोब्ला जोंनि बेवहाय एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन जागोन गोबां जोंनि लेखा गोरों मानसिफ्रा बेवहाय एमप्लय जानो हागोन आरो बेजोंनो जोङो जोंनि समाजनि जोंनि जे इक'नमिक जे स्टेटास बियो जथेस्थ' गोजौआव थांनो हागोन तो बेनिखायनो बेखौबो जोङो फैगौ बे गभर्नमेन्टआ जुदि आरोबाव फैयोब्ला गोदान गभर्नमेन्टआव जुदि बेबादि बिथांनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरोबाव गभर्नमेन्टआ जुदि कन्टिनिउ जाबाय थायोब्ला जों निस्सय बे गिदिर मोनसे जे बिथांखि जिखौहाय सिमां लादों बेखौहाय जों थारैनो नुजानायखौ जों नुनो मोनगोन होननानै जों सानो आरो थांखि आरोबाव लादों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे बे फैगोन आरोबाव जुदि सरकारा जुदि कन्टिनिउ जायोब्ला बे सरकारा थारैनो जे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय प्रतिथा न'खराव जे साफा एटलिस्ट सासे माने ग्रेड 4आनो जा ग्रेड 3आनो जा माने मोनसे साख्रि मोननो हानायनि माबा मोनसे बेबस्था खालायनो थाखाय बिथांखि बेबादि मोनसे पलिसि लाबाय थादों तो बेखौबो जोङो मोनगोन होननानै जों जथेस्थ' जों आसा खालायदों आरो हागोन बादि जों नुहुरदों खारन बिथांनि जे पलिसि लानाय बे पलिसिफ्रा गासैबो जोङो मोनसे पजिटिभ होननानै जों सानो जाहैबाय जेब्ला जोङो बिथांजों जों रायलायदों माखासे बिषय जोङो डिसकासनाव दंमोन अब्ला जों बेजों हमनो हादों जाहैबाय जुदि सरकारा जुदि मोजाङै जुदि जोङो एबसलिउट मेजरिटि फैनो हायोब्ला निस्सय बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ लाफुंनो हागोन